Oke, senimbula-nimbula pinaka besar na sema mai na kabinaka ni kuwa sa ucuk ngona 5 na 5 na meniti na ngona may Australia na nono to ngona may Serne Mm. Sydney time. Tan- Ah, gobe kito ngoi may bitin beka biti sa ucuk ngona bitu Kasau tina bit. 5 na meniti California sa ucuk ngona 5 Andi, bongilem kebu, nisinga orwai. Paraguay iya misa matakalele juga ni singa tambo iya nimbula pabi ni binakatek coba kali nono muni saya memain na biokani katalini da may berongot da mutale bat kira tu na barar bala kandamu da marotakan na bital no na mato sahoti ni lebu sara bakata tarumai le besar na bitalan no ani bimbulong di totok kasare ngole maybe kemni na wakado ni chuka na pam skim sa ngol chuka na bakam bula bi kemni totok kasar penak bali bina no muni barong mai na mata sa wochi bi kemni na tarumai bi kemni na keremai na no na namba di telboni kena non Emilio Ratu Navara pinakabali besar ni Unisa bitar tarabat ki kwa pakatal ngakir bi chon en roni masi ena ne ro bitala no na mo ni madao ni liwe da marota ka ni raw weekend menta bisa mati kira na wekanda itu ke era kila le besar na kami baleta na durban no mai Australia pakatal ngakina na buku ni takataka ni pamskime ya ndala bakumpul sarang ko be ratu nawara musambul binak ratu binak bali bina sema may nilipo Isa bulbul na ka tuktiti na walibu na bisuri cuma ibina walibu na bula sa bula juga ti bici kena bisa buru-buru bilang sabi gila cu na vital na mado sahor na sotel cu na mata bini singa tambu ye mai bici singa baro cu mi Amerika ta babi bina cu ni saro cu na bula ro cu na garavitabi haron inda binda ni mata cu na mata bina antiu. na binak bali besar ngol ngol tal tunga tal babi di binaka bikim to na ubale babi di binaka na no muase na sale mutu muria mai mini ce sale raw raw mutu turu momen na sale bundendre babi di binaka taki na no muase mai mere raw weekend na barong men ra kila ui ke sarau be ratu ke nono na matubali men rutu merawatu non rutu mechiko eu talaga una rawata e vani vivai alongangata kina nomu asia mai na nomu italono bina vale saratu Nah, bina na ka mai. bina vale besar bikim dina warong cukup mai dolo bina cari tinggali bina vale tahun na sama cukup mai na bubale na madendro bubale na wangga di babalangi ni musambule binaka bubale na ibana walu binaka na nomni siya cukup mai na bisa ibitin na bisa iburu-buru bubale talaga na rarasya buno ta mga di bakarong tumikina unita ni rongo makar siya tu kan na bio liba-liba ni vital no na nunggu bata-bata ni tal no witok tati tos cungan na vital no membaleta na pam skim vida na ulutang binaka karuna no may karuna vital no kina ni kuwa babi di binaka bi ratu ni wasiamai vida na ulutang ang goe kaya kaya tiko sa no monitaro ninga imbita mai na chat kaya bakara bikero mikero na soma vida na ulutanga chukungo membaleta na ulutanga ni pre-departure beira na sa chukungo na tabi me baka binakataki wakatalaki na beira na kay murmay la tabi ron baka binakataki beira na sa wakaleo fomu ting baka may bite sember na rongole may nagkaroon ni ulutangan na bula bakayalo baka kaya wilikin na lotu ena no muni saya to may Australia
katolu membeleta na kunru ngon salada mono muria ke kau laku duru me son rendre balni taka sombe ak sama tata chumbe ka bikemni sombe ka siang be ni matata ya nang kai wasia telangani ko ratu sona be tuku so membeleta na ngoni sala memuri membeleta na kunru oni laku duru ma ena nomni balni taka kan ngoni salada muria men men matata bikemni na len taka wakatala kini bertona tokin taka na kini kaba na protection visa kene kalima na nono to itabi na CLO kene kaono na ulutanga membelitira na Fijian community na di banua na vi states na banua ke di Australia ratu sandono chuku mere na vi ulutanga Ate, lelewe iya kero tapi matanga ni tikabu matanga na nandoro bitalano may na bitalano na madasakor sono bitalano sono bitar tarengole atu. iyo pida na message lang mai na giri pala cuma na pida na ulutang dua na na katuli ulutang na den mo istaba puno da ka lebu na salve bandu induitagi sama ni do na na kana sali bungan memori meron ni wali na lenga lebu sa ya sa tunga bali lebu sa rarawnga sampai piu samin ni badi mo ngano no lom sa computer puno dala sala salai tao na sangkali bakas mo na buena ritia sa sa lifestyle mai so kalunga ten lifestyle so sa lay adobo sara na lay sangatali so na bisa may ban protection bisa Right. salay tao sangay sa amin na tala rewa na riti salay so tabi saro to kanan ren na may bita na utang bitang mo itu na kila nile utal chunga na bata taro menon daru bital no na malo sa uch baleta na kwa na ren sora na numa na priti pata sa aro te pina to na dona mada on pela se bita ma kuarsa da kabo tingo kwa no menta bi tan hotel kina senta bi wasi ta na right kwa ni sanu ni lebu sar tu na kame do Mm. yang karabi kina Don. mulu klo sa Nako. tiga mentani pa matani ultang Iyo, ratu da talaga na ulutang una numa mo taringkia mo ni semberte ko na mateni ulutang. iya So na taro chuk mai bichi memberle chicken rana sa veira na sa valeo fomu chiku na ah na neke na National Employment Center. Libu sarang garabara mo chuk mingo ratu kuna. Au sa valeo fomu tu sindora kai madala mai ibada bisa dolo chuk beka na valeo fomu ratu. o kila se la chunga na vale ofo na lebu ngar lo chumingo na wiranga na return employee bota kina referral referral ko ra chunga di ker sa rekomenda na yada na buno ra chukina ira sabi na tanga na employee se na buno ra da chukina mer bangara mai na tamate ra kila ni ra ni mai daka bana da kar ba mbauta chukina ni na bi ba mbauti ni na mai binaka wa na kena kona normal process ko lo chukula ni kento nono kono no mukla si hol tumbang baleta sarana kena sangai chunga me ba bina tegi manda no na proses ke dengo ko serere ono utal chugi no me na mena utu nungu kila si betu na basanga bulu na undul na itu sanga bulu undul le bunta matara wa watu mera sanga mer lomai Cina. sa sa na application core pending tu ngono ko kila ni ber sa tu na kena laku mai bit wanga tos tu nga o kila na aged care wata kena hospitality and tourism ko se o ko flow tuna so ra return workers so vida tu na kabo ko nga tu habitang lo tu na ma do sau che wa tau tele tu ni ber nga tu ni ke Right. kena to tolo bata kena ber non ra ko mai ur tu mai biti wa Mm. tau sa tu ni kena non dare ko ke dana sa tu rongo Mm. Bueno, riba bu batu tolo ta kasi bu ber ta kana nolo mo irna kabu. Baka usah bari ta go at one stage of it sali tigo sare da kena will. I think it was close to 7 or 8,000. And ngongo sa tiga bulu tu sombu sare tigo sa tigo tal mga da go nuat. And I will ni irona na non da kora sa tigo ike. And do tigo na
deciding factor lebu ni nondra lagu maina chungi bichi wata uchuan ni sango na nondra lisma nondra lagu maina kabo wata ke nondra sia kwa kumbimbi kina be kenda na sati oroi ke na nonda maroi ti wona da Mm. ai rongo rongo sini na nonda record ni mai daga daga ke Mm. ah o baka samtang da ngona resinga itiga bulang mai kinan nonda ndona kana lebu ni record mi nakara mai mbiu tana ngona resinga mi itiga bukina ina aboto na unora mai daga daga kina Sa. ni te kabo na excitement na and enthusiasm non ro humai non ro binata mer mai da dakar mai sasanga bai bai rong rong sar na kena binaka na totolo kana kena to mai na to ngai da sa te bu sa lutu mutala malu na tu no rong rong binaka ni lebu na botoman de so non record beri la mai na nonda ran jaba mate chunga tolu ba no undulu na sipin ndo singa nangona rado mai kinan nonda oi to so da tal lima ono no undulu na ndo singa na lebu ni kara da ka betani se tu bina kami na kase sengan ni ra brief tagi wa binaka sengan ni ra wa salat tagi wa bina ni warau ni taka taka ke na ndendre tu na ko tu men to tolma sa tigi wa kilana no da na ndendre ni ke na gara bina da palatani Sami maintain ta ando na record but you can't keep it can't sustain that you can't maintain that record right through na yango sana donga donga sana tu na man sa Dia sa. mai babu na melu tu sombukina na yana expectation kamba ni sa tigora o ni ura sa mada kabu why they can't keep going in that level right through sa le affect on performance sa drop sa le luto mo sa sanga ni lima sa luto mai sa leu sa bimbiu sa tingu me ko ya na kai bimbi tigna na la ko mai bitina o me ke pa to sartu na ke na weekend na sa tigora Kamanda na siningaro na maro na roro talngan ni songol lebih biti Dia. na puro karamungok. Andien. Berarti so talengar bitar tar cuma ra tarang talengar na sponsor so sara valeu fom tu e satu kuribir muni bangara mendo me sponsor mai. Iyo, ko sana guru. Dia langsung chung na kona referral ya so kena sponsor sarabandur, but very hard. Maybe you don't have any skill qualification or skills that Sa. recognized in Australia. Kaya pinakachi na natamata na lao mai. Kung asal ko chung ako na referral nga but kina so na company kora Mm. pinakachi na nirong sa lao tu ni bisa orlo na kamakawar lo mo so na kabu so sa lo ngan list mai. Mm. Iya, talaga ratu untuk talo chiko klan na the pump scheme update untuk wamureta chunga na nondo to page. There are some really good stories Iyo, iyo. beba Iyo. kandoro bitalo chika na mata sauch. Nile bunango na indando rongo chunga le talo no kwa ili ako kina Ah, na lenga tangga Ya yan. baka tapa menda rede na sano kwa ibinaka. Si bata Nah, brat. don't be nasaran, don't. There's a lot of good stories, but the thing is, wangan doon na city bulu-bulu liwe. Ang kayo bitagin ito na dot laylay, o siyang itarongir na ngoni buli mera tukuna may nasa bara rayda ba na kakabitula lang. Ele bu na tukuna chunga may rayda na city bulu-bula. Ernang uli dapat chukuna, na kalili ko toilo ma. Kaya Santa Mato chunga may na rayda na kalori liwe. Apa ni Hmm. nakalile ka kwa na ka bina ka kwa tuilo mo kuna kan basi kina na le busar tu ni talo bina sa nga me ratara itala wira sa le subi ti merbang gara na bunor law kina Iya. feedback ada buron rana numa ira na chigo bira su ni talno aso pe na kair ni biso tag me babi na katagi na program go Dia nasa. yang nga ni so ni tibir na ngalala mer mai ba madala ran ka mai Kan Berama dia nasa. tena ngone ni pidi pacha rabari ta no non re gona ka ki mami na rendre ki mami le so ta kan ngona ki mami lokin dua ya dua non roba reta ka dua telanga na kena senga telanga ni roba na matintu me accepta kan ci na mul mulum mero ni bobi na tak Hmm. ando telanga mul mulum muli bu juga matintu era tu na chunga mai ne re bina ka ci ni ro mai mai wabo gi kena minista wabo gi ke OPS ro wabo ki na lo mai re sibiti lemboro chunga na mboro binak rangule da bu na karo tu na re binak rangule da bu mul mulum ci ko le effect ka tel chunga na kamera taurana sana rorora matin tumanda
Ko de Yes. tabi chukuna kena ba tulu ata na program go me acknowledge ta. I chukuna mol mulum. E wa bina tai o tulu chuka ba na pre-departure briefing me Yeah. ko tai ba ko tai na no screen tai na homai. Ba so Yes. ba re ta tuna ma do sa o chava vi sa levu na so lo mo sa with the wrong intention already in place ara na ro chunga me mer ala ko ngamai na ngande ngamai ngande sa do ngamai. Me do ngana bula so bi da ngani sing saram bimbi sarala ko. Siang I ni see. screen tai ba ba ne mai biti. Mm. Na leo talangan ni kila na bagi mbaka sauti mo niya sauti na ti mo niya ngusat na leo mo niya sulaw da tongo i Australia man dai kor sabay tabi chung nonda na Pacific sabay tabi tal chung agin ron nonda ngoni bit siya nga kila na matintungo kahit one stage sa tun me sa I'm not sure whether it's happening right now or not. We investigate to find out exactly who is behind those whether they were part of the pump program say those people that are already living here or involved with one drug cartel kona ka lago tungo i Australia man dai or banga tai chu mer hitmen se rabi bomba tai chu na ya na buno sala ito ka kina ni don lenga de ke sa wil tunga samboro gi tunga gin dongoni bite. So I think the government is trying to find out exactly who is part of that Prona crime syndicate, crime activities, to whether we're part of the or we're not going to neck ramai by tabi chukina se Yeah. we're not tricky. So it's siya ni kano ang retel nga me the taro bi me na program ko kapan de sing taro. Yeah, Nasara. Time nga me pam tal no tigi mai na tal no binaka sa wir na sala mai sa merota na ka. Elori tu na sana ro na kena binaka. Na sa binaka libungan da kilati ko na remitin sa liba kilati na matintu witi bote na matintu Australia na kasara o to chikin. Mm. Sila sa ratu bat kena ni roa bital no kei tau tumbunai ba madal tak cuko tau ni gai sorong gai imbita mai na non replication ni visa sa kileital tu ba matata baleta na ba usib na yadanda Hmm. ni cuko na yada ni umbita ni na system menan reta tak mai na bi matanggal yada tali Kada sto keda na chiga. iyo The kami same. nakanggaron seranga kini kyo sana makava mananumir total cuk na wekamu era bantak tal cuk na yado ni bantak cuk ba madal mata kin ratu Ni kia na system e sema kede tu mai na immigration virtu na tabani lawa keda. Ni nakadumi daw ke dar li effect ke tala nan dalle mun le mata wu bale rabia sa kamera mai ko mbiya banga ta ka go oktubu na ni chema ke tu ngo ne mbashi ke na da betu tu wata sini kile en rubio kan sar ni bande ndre ta tala nan rubito sa mai sotal na sonda nan mutu na mai tu ke di da ka bindo na ka mai sini bata mai bit na no mumba sulawe ke to tol sarana no mukila ni kini korua ni sema ke ditu na network na matintu na bitamban ba matintu ko ba ingarabi na ken ngarabi na dadango ka hmm o bari ta tu tu lo matina tamban ni matintu li usar ngai ke tu na foreign affairs and trade ko sanga chigo to na Department of Employment and Work Relations sanga chigo to na immigration those three are working na chigo hanga chigo na database ni we ra ke na la ko mai through neck or to na cielo they have access to that too the rakila binasar tunga na the kedini la mai na so once you go into the system sa lo mai na orto kedango they have access to that database ko tu kina na danta kedina details na kaba matele la imembali tikend ko bari ta tu na ma do sa no diwa na kangar na ka bari email nga bertu na rini bitar tanga butagi na kamba di bada ko tay tikend orto sule mai na no mo attendance na no mo performance na ka kedema baleta no mo report na bunan dalak na kai ko na kena binaka na kena talnoketh. They have access to all that. Mm. Yo diwa ko sulia na laisi ni bir na prove employer. Ni dona bunu na da ka binata me vai tabe na program ko na kere na laisi ni na bi bondo ni virtu the Department of Employment and Work Relations. E chiwa na ko talanga me mboko da libino na laisi ni ndua. Ni baka automatically. So they have that authority to do that. Ya ni ngau na roto keren kin do information na mas nga na roto na tuno men na da ka ba da na genya on bulan. So they can't say no to that.
they are bound to to answer to that query and provide the relevant information that is required Mm. of someone that's been working here. Data bisa mai chiku bina asar tunga kwa ni ndo na kami ado ke na numero chiku na no misa menu valer sandar chiku mai roto na buon ni le ni kor me na kor rasa sangat tal tungan lo mai kila libur lo mai ba kor pretty sure na record ke there and the chiku na bunar lo mai kina it could easily affect everyone else that I are planning and intending to come across. Yes, sir. Benak, benak balik sa ratu na numu te kabutakan na vital no ya balik turto na tawtol na tamban foreign affairs turto na tamban immigration kirto na Department of Employment and Mm. work relations bat kina norto ita vital na silo dor na kay ilang Ah. koben dor ngal sal nga na matinultang daro vital na takamat membalit na pre-departure. Kila di sa baka tu pitong lagi na mga do sa ochi na kena bimbi na doni lolo ko na bata usar nga na kena lebina na kena da may na kena baru tagi bo bina ke ba na singa ni baru tagi bo bina doni lolo lako meta lako na singa talani tutu bata ke di sar nga na buno ke da ken don na mata time lako ke na singa ni rutu tere ni bo bina rutu baru tagi bo bina na singa talani bina na performance na buno rokina tutu bata sar nga na pretty patsa ko tung na tiga na nona baro tai na nonda na lako mai dona kami biu bare taka chiko tokati na non ra familiarize tai na nonda lako mai kia na rakir na mai so takai sina na bonua ra lako kina na ba klasa vali butu na chukile beru ora gami kilanga na bunor lako kini rasa ado mai ki sar mai tuin airport sabaru na lako sanga pa madal tai bir ki unta tau na lako sarika e ono na awo na rewa si tine na awo talan rewa si ndo talan na vana awo na bondonga buka na awo ni buno me lako ni o Perth sanga na direct flight i viti. I rala ko i Perth ke sanga rala ko serni, rala ko me malevan me rangai lako daga i Perth. O Perth mandanga me ke mandanga i Perth ba na u te si na ba na u na pondonga buka. Na nraiva mai ke mo nraiva daga ke atul ba na sanga ngoyath. E bono mo nraiva kina. Ake sanga ni levo no nomkele. Ba tu ani kutun sana priti pat sana kambi bisar nga me ba madal tayo ba nakabira rai na na details na data ni bunuai ni ke na nrakir na may sota kaya na ren beto saki rai de tignan doro bitalon mal so tu bari taka tig may northern territory may uluru mandanga Iya, bari taka juga may uluru merala ko na lai tao na shopping i Alice Spring e lebu bira rasumi rental katale kenal. kenawa rasum Oh, na Putin tan rental ka and then they have to book accommodation to go and stay for one night na hotel magasin sa ulilay sa ulibu zara accommodation so they have iya. to pay for their rental. Sir Putin taka ng bensinin na indo ba motoka. It is hardly any of them. But nira lang may kira may lewo bera siyang ano noro tuina. Then ba Putin juga. Nasto nga ito yung IJ nga. Matanga kira na duty free shop. Kung nira pala kung ano nala kung nalay shopping. Na camera da kaba. So they're spending money to go and actually do their shopping already. Non so mo na non rental car, non relay some accommodation, and then taking 2 days leave just to do that. Kasi nga no mo leave, so you pretty much going leave without pay or sana buno sarangana do. Kasi nga tunitun na mo live mo live. Gosyo na nene rasin kila turna non tanan rola ko mai. Rangay may kila ni rasama yun ito yung rasang kami doon ma. Rangay may sotap. Toto wa tayo na daga na buto kila wari tawala na bagsa na madasawati na nira rabuto nanguna ni mata-mata anda uci ko na kono ngoni sleke e maluma ito sumugira na baru nala. Randau songo kina na buto ili buna me basa basa bataki na kono maintenance na kakede nanguna ni mata-mata ngoni wito. Nanguna ililiki na manmau ni alako ni na buto. Daw songo sarang. Go, era sanga ni kila tu non ro mai bitter, sa mai tu era sanga kila ni go na kanda udak. E so na ba. Mera brief tag rock, mera ba kila mera sa kila ro tu kai. This is what's going to happen this time of the year in a company. Pero na mai da kan bechi bo ni kau. Ni ngau na ra ho mai kina mai nrida.
Ora lago mai na horticulture industry. So they need to know before ni lago mai wich. Ni sala ko mai ke ngone tau kina na uda. Ko era so mi na piece rate ko sin so me au so mi piece rate. Ni ngone ra sin ka kina ya sing sa tole mi so mi. Ngo sanga sa ko me oh, I think it is happening right now so no me sanga me top up ta kina na difference eh. But only to a minimum wages na kavatai na nonra na ngona ra singa ni da kina se ngona le kina na da kana bit na boni ka waran bitia me sanga me so that they still so na rendre yeah, merani bukira ni rongi lama mersakila chumai that they need to save money, that they need to keep money, that they need to be careful with what they on their spending. And same thing, we're tuna chumai bit ko bare ta tuna mado sauti, non roba buli na non mai bit. We're na la kuma na, we're keda na da ro tumengo tati na da na horticulture. Na da ren dundu. Bala tani sau me na fish rate, ele we're sin sa mbaya ua. Wataunga na kuk no tutoli no mo na linga mo na biti buni ka umbeka. Na ka da ka, so na bunu sin sa umia ua. Eu sababi do tuna tipo o que va to via o e kua na horticulture ko tu tunu mal so bet na ndende rando mo sotaka ni bi tu tunga na bula vi na bula sen do nemba kinga na ka ni basi sen tunga na bechu un kau Sisa. bi gitu mandar ngono tigi nango mai na muanga nyo kotoba da na January February ochi na stone fruit tiga bu mai na kitu tiga bu tala me no kotoba na peaches na pear na nectarine na apricot na plum ke da wil tu stone fruit na stone fruit tu na kotoba ela botu ga na ulo march april sauti sanga tu na apollo mai na mat na april me do sar to kan ko na tune wil ki na kiwi fruit na ngona tala ngo sa te u thengu tu na da da sa te u thengu mai na bulo me na tune sa te u tala be chun kau sanga tu na mai da da na ngoni winter pruning wera la mai na mai pruning o cha me do tal ngone te u tala ki na season le wera la tunga mai na mai bitunga na bula betana ngona sanga tunga ki na la ni tunga sa sanga na da sa ristal a very short time ye ni ngona ngai na ngona la ka ke sanga ni garo ni na mai ti go e na wabu langa tanga vero kwa kutu le una na ka me tare wa mi na pridi patsa na non la mai na non wabu li na teri taki me rakila na varo ni da daka na rakira tivina ni ngon sa ku ni kata-kata sa kata-kata ndi na saranga na na kata-kata ke wanga mikir ni ngon sa makina ke o da itu mo sa vakila saranga ndende no ngunu wai vale na kana wa bina kana ka ke da me waru tai me tigo bina tu na tuba ini ang ni ngara bina da tena ngone sa kina e na totolo sa no vakila na ndende ni sa na bimbi mo bi ne dolo dolo na mai da ki ko bare na isia mo viti ro tona nonda te mo viti ni sala ko ni lavo na kana maro i binaka o Samoa o kila ni do tumbe na vula non to pridipata orto they have a very good record na mai tuike to le to do tumbe ha na disengage ir mai dis abscon nan to na vula non ra so to te tonga talme non ra ka tuna pridipata ko bare ta tuna ma sa era poi tavi che kina rako ke ma irna mai vinga rabe na kina kila ni irna sema babola kana non romai tiwe ki rovai tavi irna community leaders rovai tavi irna kasi lotu rovai tavi irna tuna tambani ni lawan obisa rovai tavi irna tuna tambani ni immigration rovai tavi irna orto na financial advisors ko randa so the cabinet training and balatan financial literacy okay there no lo mani undo na bula era tereni era baro taki ko bare ta na rota nga ni ndo na ngono bina ka na rani filter taki no era lago mai with the wrong intention ko tunu lago mai ke baro mai they need to have some sets of goals mera baro ta mai okay ngo na nongo takete na ngo na ka bina gata muna le rawat okay you coming in with no intention or no planning no goal you're bound to be be a failure in your no mula ko mai ke bet ni o senga tuni baro ta senga ni do tuni tutu there's no plan put me baleta no mula ko mai na kamo mai rawata na kamo mai the kaba no mula ko mai ke senga ni vai tubu tubu ba binatu ko business plan ke mai ba da bina mera da no business
natava nan kesa tiga buroti natava me bertuda kapa na tiga ni biti na kena maro ina koya na kena balabu ai lebu sartu na kara ni koya sa kai tigo na kena buli de ne baro ni vivo saki na baro ni mbule Australia kondor bita na tati na non buli de ne baro ni vivo saki ke tigo na bosa bavala ni bosa Britania sa kai tigo na bosa bavala ni na bosa Australia na varau ni vivo saki na slang beka so na vosa rabanga taka na kai Australia ndo tani mai vivo no tale so burubura na vivo saki so ngo nda unda vitalo so ndo tu na vira vosa mai valangi speak to me in English not in Australian but the hongona na communication barrier chigo na varo na vivo saki ko ira batika di sana gosi na kenda na na tuke nda wakila na ira tala bi matin tu so ngone la mai ile ira mai struggle on understand ta ni varo ni vivo saki da tuike na hawa time da sini kila serious chigo mai sera bi wali chigo mai na non ravuli da kila nira sada kabo chigo but he needs to dig tipo go to to na na nraki na waro ni how far it is from one place to the other mai serene Malvani. Ele wer ni taro yung mandang ni na vida na states, vida na territory of Australia, sa nga sa kila. Those are small things that they need to know. Nila salama ke there's few territories and there's few states in Australia. Sanga itigo na calculate ni kino. Na pia waki ni may from one state to the other na travel on the na ngoni sala na davo somo kila ni sala ko na davo na so na kala laiba na kena karua na kena muri na lao ni mbulai ke na ka which is very important. O abari tatu wiki muni na ngonongo na crime rate ko mai Monday Victoria ko da sanga ne bambu tai so na ka sama dakatu from dina ni satu rau na nona ratu ke sanga lako mai na kan sanga mai ala tu na wil ko sa chura all we do is sama i toso da kene wil na lebu ni bosulao na bosulao o sanga tiga bunga me traffic offenders eu tu no tu vindo no bisa ke vital no tu no ko ina bo tau ni bola ka bikito ko septen go I think depende na magsaw chir tu taro saba tulum ba kasi war tu so tao bisu tu kina dono ngoni no na weekend or tu stabi ko na weekend na me do saranga na uti tu on or tu sabi su na lor impound tagi sale wa rusai na lor ya Anjir. na maten ni rewa bok So. endo chigo bir na lawa do chigo bir na dala libu ko do chigo i kengo na drink and drive ando maten ni rasanga i rewa bok kusona kala iba naka nonra mer ba buli dikina ber ni ranga imbi mai biti mer mai ro kobo na lawa ni bing bulai ke kena na kake de tuga don don me dawa ta kena sin don me ba tur Tino sareo ba? kana no prime baleta na di pacha there is a lot to be levutu na kame Iyo. na sana me baleta ke mai biti wa kine ke non sa do mai ke Tino non ro sareo. be kila ne baro ni bibo sa ke ne baro ni bulai ke na ya oni bono na kambi bitu kutum chu hersa kila tro chu na buna merlo mai kina saran robaro ta kira chu mai kina robare gona buno kuna la kina pare te buana ma pere den gona oni buno ona lai chu mai kina mai serne mai malvani na tauni bola kan dondo ko ba sa bare ta chu na kire bare te bina botun chu mai ulu mai el spring kona palimbula chu kina na palimbula le bunga taraba mai kia ke senga ni obu ka tai sare delayed obu ka tai sare dawin che el spring o sabu kanga nongo buka singa nyongoendre ba mudi na chunga na bolim kali le tonga ko angara biru chunga na community na bolim bula singa nyo kenda wala ngana da chuluru enda lako ba ra lako tale chunga rabi community ri to kini bono korti wa bul buli tana buna wilken lo isa ya na biyo wakini ni bono ke na bono chigina go bo basang gul kalim ngana mini charni adon bolim buli uto go isepeten sen dona wo ma lo go olbri ke senga sabu ko tai sare malabani o ke o buka na onga buka mo di bagi na ambulance to tolo wala nga i sono bunu sia nga ba ya wo sanga na no mulak na ko ya na kakida me ni saba madal tiba ni kin man bali mo sali tiwi ki angaro na no mumbula mbete ya ona ngoni sal ni ben grab wo bunyu wai ke sama nin do na kaya do biko all those finer details ko tu na kan bimbiki na pridi pacha me matata sarna mo bira from day dot ni sandik taking gona buno lo kina me kua ni saba mata te kua le wolo tu me ngoi liu kenda sala Australia sabi na kata mena company ngo mo do sala kani sa tor me ne wili wili rala kor sala na pretty patch arba ko mai
Gua ke runga ni tal mil tagi ritu ni rolo manin dona desi da sanga tuni kila na dabali da kana dabali reiso ataka nya do ni rasado me ke wa sabari ta tu ko na kena ko sanga sanga chingo me ba na ta ki me ku ni rala me ke rasa mer ga me kila na no rala ki ni rasado me ke do mer kila ni rasa tiu mai bit rasa Inasal. me sama tata rochu mai na non ra destination before they actually leave Fiji livu na ngona sanga tuni wa dorgo me ba ku ko taga bir na recruiting agencies they need to give us full details ni karme da kava. Ni rengai sain chung no tot line non agreement la me ke. Le bro tu chung dotan ka ki misain ta me bi dotan ka ki me sota ka. Iya, satu orang sarco nggak balik. E usana na ngona kina. Bala tamo na ni pa chuga na request la kan la ko mo tungai ni. Era singa ni matate ni na information la kan sana ko ma. O vici ke kila chung na ka da ka chung mai orto me na nek no don merto di manta mai. Na ma na min so le baby merto di manta mai na full disclosure ni kena baru tagi ni na information kede from accommodation from transport ni kan risau na ngauna rasa ni ndaki daki na ndaki daki na ndaki daki and all that for abatua na ngauna dapat do songo kina so that people are aware and well informed before they leave their home to come to Australia na ngauna sanga ni matata gina e funo sarchunga ele buna lenga me yadu kena sanga chugo ni ra brief tagi babi na kana nonta ni ra kwan ke matata babi na kana e utu kuna na ndoni tumbo sime kenda ro tu biruto na tapa singa ndendre kina ndata na kaya chingo ni tar na transport na accommodation man tanga sandor kana kena waloloma so there's a requirement that they need to provide accommodation there's a standard to it that all the approved employers need Yes. to meet those guidelines we're to the kabachungo roto we only meeting the bare minimum of the requirements we're an approved employers rotungo rada kabasar tunga me baronga ni ka me so me rotunga gi dataro meet tunga but not au tukunan to nangona kiti bosa kiti au tukuna birto ni la ko ndo na ke Australia male daga daga biche soli wana five star treatment e soli wana ka ke de baro tagi wa me paganga ni me paganga ni chunga no na vale mo Australia yo ni la ko mai no ndar la ko me ke sha ndu ndu isanga ndu chu na klasi ngo ndu chu isanga ngo rango na ken ndu ndu ne baro non ro mai lo rai non ro ko tagi no no tai ya na no chu na ndu ndu Oirango ora mitra sartonga just a bare minimum. Na kena baru tagi na accommodation bachir la nandar la komai. Sona bunua dalo gina sa dalo lo masar nga. E sona bunua they all living together. Ndu ang giru mebe na ochi na doru vital ma bari taka chungmai. Na bunua ortu me da da tu gina. E ndu nga nambari kile bortu kete gina tanga ne lewa. Ndu nga nabali sile raka sege de chigo. Ena ngone tal nundi na go. Oh. Na ngone bo chigo saranga kina. Awa rongo na kina tu sanga tu na chungmai wa chigo saranga na kebagor. Singa ni ko wala nga fida tale tuna buno e batu ya ratunga ndona mbara kilip or sanga wa share wata chunga one common bathroom and toilet so ko tuna chunga nandrende mo shotavi ke fida la chibota kina ini karua ni takana kaba don merato before that happened they should be Minshofuli bake vinagata meka we need to do our due diligence. We need to do our pre-check. O kurtona minshofuli ba so kurtona nek. Tukuni virtona cielo do la kondo le do kongo sama bangar tamata daka do roma do le clarifata do double check tamanda na dava suti na information ko suti ngo na accommodation ne tamba ni bala ko baka wiani. Ngo naga. Melo ma indo me check ta sindo viranga tuike la kole ndambe bitano batirto bari tagi merida ke sapa stau ko ya sa okay buana condition then you allow people to come in okila ni dina ni chigo na chance yaron to lu stakar to lo tali PNG che bitalo bono but at least we stand our ground in terms of what we need don mon mulum rende tanal lo chungo ko rede chigo na ngono kitu sa sanga chigo ni mawapi na na program orto na bo ni matintu orto sa lai betunga me da ngana kasa they are okay with what's happening kwa kondo na rendre mo iso tabi tali tunga san goe mekena wa binata ina system ko por tu tali na pasifica parto sa no mala sta tunga ni san do nuchu san do maka tu na ka it's very make it very hard for us to try and improve the system but na rendre ana kena ida danga ko na kene wal ngona no me wa binata na pre departure mai viti o pare ta tu artu tu na sa artu ta wa tu na foreign affairs and trade what in diwa me dhakken dona online portal me ku var ta chuga non access ta or non arabia la komai so that they can read the full information of what required in the program
na lao, na kakele. And then at the end of the portal, sangai tu na test like to test them on their knowledge about living in Australia, okay, their knowledge about coming into work, na tavo so ti mer mai na lao, na kakele so na mer ngona rangai mai dakina pretty pat sa chiko on record that they've already accessed the system, that they've already done their work, homework. So kilechigo that they've already done their part. I'm not sure where that's happening right now, but that's what should be happening maybe in a pretty part. Dia na sar, mina kapalim sa ratu na mo siya mai, doon na documentary, arto bartak talangan na TV norto wasi chukor to na kandor to lak may biti, nirto li chukor na pakangan doon na konti na home, Io, cha capite. merto chukin e tol se lima sar, e nandun na rumulilay. Ana kaya sa sing doon me da ko, babi na Then, kinakataka ng tukun we're talking about people that have that have their own house in Fiji. They have their own room Yes. in Fiji. They have their own privacy. There's people that are talking to their wife and their kids every day. So no dalawani kina ko Dr. T. We're man tanan dalakan. No recommendation na tuing on sala. The tuitum na kiringo na mbong na matara chigo ituba so that no one else can hear the discussion as a family, Yes. in private. So they have to leave their accommodation to go somewhere else to try and talk to their wife or talk to their girlfriend or boyfriend. In that case, just to stay away from the others. But in the room, where they paying beds, they're not paying room, they're paying beds. In the room, or into the tall one in the bank. Ramai bank ele tu kina ngo indu satu kini ngone mai biti indu o wale o te indu na dorobo ko singa tinga bunga no me sanga me mbiu wata ele tu o tu we rango they need privacy to themselves. No wonder the people are ending up on the street and roaming around, roaming the streets and try to call and find where they can have their own Yes. privacy. Yan ang lenda mo so taka tu na non dar lang me kem belatongo na ni senga ni matata tu na baro ni bitalo non bingar ku tu na chua. It's very important that the part Ministry of Labor and the NEC do their due diligence in trying to make sure that we're no lomingo mer mai chigo na bunu er maro takin ke sa sing ni binatu no tubo ni bahasa manandali daka sana la effect tala na the performance. That's Iya very masarana. ke baka sini binaka ni sini mo de binana mbung baltan longo dan no mu no balo tuki na sini binaka sana la effect tala na performance. It's filtered down, it trickle down to all that ke baka sini garo ni na sana. Ito ko wasit kumingo o yedi daya Robert Mbole Rusa ni klacho kondo na accommodation for 9 Fijian workers everywhere Hmm. in one room. Hmm. Sanjin sabi ba lolam tek sa nakakay? Hmm. Wow. So the only way to improve this, na kanasali we have through the CLOs to Io, check. da CLO urto na matintu mai viti and to make sure that they do their checking. Uh, to verify the data, the information that is provided to them. We're van bin bichung we're new ke manisho tal kabur lo ani. Siyang our existing one ko sa chigoro na record. Ibida na ruan na recruiting agency rusa de ngungo kana PGP na Plan Grow kick what ke na sungul na kini karua. Ko romo ilang kasaranga na non ro ko ma kisibata. Eu na matingan singa uray da kina non ro ma eu may da ka PGP. Iya. Matingan ko saraki na do na lenga ichi. Na company ko isin binaka. Baleta na ba tuwa kini vale paru ta ko mer may tingun non. Sa to so tingun da da ka sa tingun tunga ber me da da ke. Ubare ta kasaranga bo non ko singa ni usakila tunga ni sini binaka na di company. Amani sa o class amai songo bo. Songo ya ambine tunda na tamani ndi na ule wer sini sa umitu wa binaka non rasupa sini sa umi sanga sumu tuno na taxi bia na rusanga ula milioni na ndi na ambine tu na company ko kana rikuri ni agency ngo. Na taxi mandanga me songo bona matun tu Australia ulan si bia no lima jawan na milioni. Sanga ni sa umi non rasupa na meda daka lewu sanga ni rotaran ke risau sanga ni radha tu na ngona ni holiday rasini sa umi kina. So na ndreba. Ini sa dengo na kampanya indo television taki.
Siya sa ating usapan ng kampanya, ando ba company, bibu ka balili na matinto na kinasangay me to salvage the company, but I think sa bitin ba sa tu ba mo may bit o sin kilabir to ah, na turangan itong na turangan ko ano na kampanya. Bawa timor ni balang, parto bida kinananon da tal nga were part of the company. Um, Siyang maninto raw how I'm not pretty sure whether it still exists now or se sarla ko nga may wana betili ura may dagdag kina sarla ko talaga so na bi company taliso. Bukan Persa ko debit, mentality. persa lilis tel mai through other agencies. I see. I see. Sanjin. Oh, benak wala besar kaya na mo siya cuk may na kulutang blatter to na predipacha may biti ba talang kina nor saya do mai rola ko roro cuk ber ni Iyo. bibi mai kina non rambutu ko Australia mai. Binakbali bikim din na sulit cuk may nanumani tay patakmay kero nang kay sanga mikro na soma nanumni taro bikim talangan na parang cuk mau nikila na soma na taro ani gay bibu kita Yes, cungakin begitu aja man. totok sarangan na bitalan no karo nga ni ulutangan na lotu ratu. Kila na ultango na lewe na sanga ni dobo tingin kiau. Ana lewe na au but I think it's good when we have been nakamenda vital nota au binata mo wasi kina. Oira na non dar lautu sa au sa lebu na bunu lo kina visi kina ura na kena non sia do mai. Ni wirang ora la ko mai esa group ora la mai vi ter mai ke lebu nan vi batalu ter la sema mai kina na within the group so ra lutu esele ra renda le lebu tin lutu esele na lut all nation AG na CMF na vi matalu taliso. Sanga do tu non ra program mun ninda wuti na vi kaber mai ninda be batara lutu. Ene singa tambur sa lutu bata kedanga sangai ocha sangai wata una buno talang ratu kina so sando mo siya mga nasing tabor sa siya mga bana local churches nga ko na Uniting Church ki Australia ba na weekend na lutu wesele mo ibitin ba na sangai rebi mata lutu so tu tala tuan na Pentecostal le lebu na buno render le lutu kin na kenan bimbi na may nalog may kenan no may garabana lutu eu indua na ka urei da tingo ke na vai kenda na bi matalu tulile we ban bi tingo bi na bi matalu tulile ko rati we ban bi mandana wesele au kila ni rotu sa di tu na wesele ngo i Australia ko sa bin garaviti wale wer na non dar lau mai biti i dua ngana ke na ko no mo wese na ka bini ko baleta na bakasam ko na non randau wanga tagi na non da mer mai na sa mai ban duri lotu na kena sa mai sia mana lotu wa tam da na wesi le ko sa mai tuke na sa mai sar mai lewa na tuna lotu ya ni sa tuna rida na daru vital na mado so cha la sar tuma ki na komen ni baleta na wir na ubisi ko na la ko mai na lo mani lotu na non rasando le bau ngai chuir na non da mera so non accommodation we work no non re lako and that's what's happening unfortunately eu na sa tingu wuki na bandur lutu na non rasangai me banduri na lutu na be non rabit kutigo I was against it to sanga sanga ndo wata gina ngona buna lepu o ira la ko mai ngoka era la ko mai mera mai basanga na bulon mata wali mera mai dadak so they need to save as much as they can within a very short period of time that they be working in here. Whether we're working in horticulture industry or we're working in the meat industry, say, or working in hospitality and tourism. Say, being an abuno may dakin. We rongo, ramay dakadangan no lomani pitu na bulan do nembaki to lembaki va nembaki ara listale. Ara sianga ni bai tiu tu ndeke. Kena balmbal ningone lo makin na idolo ni lotu e na panga una wala na kena ni no lotu sila mata ni randau sando dana bosi lotu so we travel saranga the whole day they have to take a day off to travel and then they have to stay the weekend nang go na travel go kai go tu na chuo ebe pa lima na ua ono na ua vitu na ua just to travel to go to where na buno le dakina na bosi and then they have to stay there e dada ni au na nungura eu go na ka ko son unnecessary expenses that they are living with while in Australia that can have side effects on what they've been here to do. And na oda ni bilawaki na travel, you'll get tired very quick. Na long distance travel. Lako maili Australia na wakila na oda.
Au posting ko yung untuk tonan tau travel wabo kina lako. Ko sa bari taka sa dakila binazar tunga. Ninta travel pambala pun rai bina konsal. Ndali suma inta pakila noda. Na may reni affecta kana nung performance on moni tini olay tihu wala kasi na reni wabo na tuip mati na kaba. Siya nga niyo kwa wala nga. Na nonra baka sa bari taka na tihu nung magal. Nonra may kumkumuni wata chigo. Nonra kambi bibir ngo merat chigo bata. Maka kunin to naka. E boy authority. Meron ni tawa seira. Nonra lako may as a group, as a team. Ni ngau no i ko tira ki na lotu e sele mer la ko mer le lotu na do tale na val lotu sana kai voto panga mai ndua se rua ro na bi mata lotu tale sor na bochi ko mai nan mai dili pero ngo sali no na sar tu wale sar tu ngasa tale ndo na kar da kap berata urtu no lotu e sele arta usabi ka ngar tu sali lotu sa ochina lotu randamber nguni angona rabitala no na da tale daka o na kena wo ro sanga ya tu nga mai no ndo tu i kiasar nga sa tigu me sa tigu ka sirki na ni sama kora mbule wata mai that they build together as a team nang ona ni Priti Pacha. Ni sako mai ndona team merto mai si serap tagi na Priti Pacha. We need to make sure that everything that we're trying to do, the last thing we should be doing is dismantle that base. Kona foundation na rasaya utagi mai kina mai viti. Siya nga ni dana lutu, siya ni dutu ni dana lutu. But it's very important that we know where to toe the line when it comes to this. Wan bimbi na mai chigo. Dua ke robi tano tu na libu na ngo na panulo tu sona panulo sona chuchu lo tro mai chuchu ngo sa mai chu petar sa wili yo da mula da chu libu na ko mengo sembula pina kasar tu nganon so limo ibite na so liba mi sinar menon rebu vale menon rebi kor they still have their name registered there betin ke lecho pero no chinga non ronda da ke relis telan sembula pina kasar tu ngamai ibite ni sa mai semar sa mai tu yo tagi sa bandure ndo na baba ko sike sa la ko betala mena ke ne dola me so mi ona ba tawa so mi na transport non rebi lo aki so mi na accommodation ni travel e daga na kakida lo tele chuma na so le bisinga tam go so na ina so na expenses around maruroi me so tava na na ngangan rekora la mai kina na kena maroi na le no savings na kevina but when you start to inject those unnecessary expenses into the program ro tal ngani affect gira o in the long run no really sugina le bona kasin li rawa binak kene karua ko so bari taka ni tumbu chune wili wili o sa tumbu chune lotu sa ngone wili wili sa tumbu chune sa ko batal chune wili wili ni taka taka lebu no so liba misinari e ni ngona ram bimbi kini bersala ko o de ngai dolo chune wili ba misinari ya o ra chugo tunde mai bersan ngai dolo ti ko no ngoni kena taka taka ki no lotu ena baka sama ni solika ke baka laba ki tu bira mersule no ba misinari ni sa mo wili chune sa ba ko sike na ka kede na duru batamai kena tutu watana bi mataluta le so ya lebu ko sabare taka chu lebu no no mai sa they've already established their network the program is already established no no mai na bi singa baru wai singa bi singa tambar lutu bata na bi akabi la ko watena dona room common room lain dan ba tekina o lutu seleo lutu ka vitu lutu all nations o lutu cmf se o ag and bi akabi ran dan ba batar lutu it is very important for us to keep that intact ngona de seningaro na kina ena rosa ngane baka lenga talanga non retigo ena buno retigo kina ko bare tatua ena buno kono no mugina mendaru bital no tano lot me sul baka sama bera na ena ira na botumbu lutu tigo ena non ro mo ira nek se kabina kana non dalaga mendala visa e usini tabia u melak mana lotu le bisiko ko we na kakana la indona singa tabu na darbata nda lotu o bana anda mai leave them as they are merotomana tunga non program watching dona bula se ndona ngono makutukina go at your own expenses to go and visit them dambe vitalo batagira dona lotu talanga langa sere da nguni angon da biwasei ola komai but to start injecting this into them mosanga mosa tegu u besukira na bakasa mani na lotu sana daka tingo ngona kamera daka na bukira na nra tori bata tusanga they already stay there as a group they already established themselves as a unit coming from Fiji to Australia. Ya na kami bimbi bikam understand tajo. But ni ira no chinga na bana ba sa lista limit. Arlai duru matalon ro lutu koro, arlai se matalon ro lutu kinoya, arlai se matalon ro lutu suba, na no koron di la makina. No mal zar tunga. Ini ngono mai basudu makina la bakasa mi abir yang bimbi bikan na mai na tungo Australia na bakasa matatu na ita ko na kena na damen dalakan dalisko biranga lain donan do lutu bata da waitala noa da biwa sei tanaka e tigo donan rendre ngon na ban telefon ro ngirtani menanga indu na lago mai menanga Mexico biko for counseling se
Dava tale na dava ko binakata mo bibu kata berda na lotu itiko. But to actually establish and done babakoso, eu no ngure batega, I'm not really a big favor for that. Ana numo na no ubasa o sabar takatun lebu na singan tali taka na bital ndor takango, but that's it is what it is. It is what it is. Okay. Yeah. But Benar, it's benar very kembali. important. It's very important for us to understand all sides of the story. Non da sanga men da mai sa utu na sinidana no mo tu bulut. Sinidana kena bande o tagine tu bina. But we need to know the time and the message that we're trying to spread. But na mai tuike na travel mandanga, it costs a lot of money for you to travel in Australia. It does cost you a fair bit, including the accommodation. So, But those are other expenses that we can easily manage. And ambo kera kuku atigo na buni wa vako sali so sama tutunde ike ika ko ni ka lenga tangando naka, I'll be paying for that. I'll pay for the trans where am I. But at the same time, they also have their own commitment. You can't rely on them all the time to do it. Then no mugin daru bitalon na kissing Auckland say live in bitalon take value, but I think it's about time that we need to talk about it. That we see the good side of it, and if you can also see the bad side of it. But then you're about lomo kina ribimo lutelu taliso or sama itunga, we're kana bor sala and then we dismantle the basic foundation of who they are as a group coming to Australia to work. Kami matata tigo na nom ko bare taka na nom taketi di lako mai kena taba me mai rawa. Na nomo sa sanga mai eu me tarna no vale me fulo no motoa me dono ko fiber dona ke na 40 horsepower se 60 horsepower me dona no business me ko itengu ke o sa dengu saranga babinaka, but you know very hard for you to go and find another employment back home in Fiji. And for you to achieve that, you need to know where to stop, and you need to know where to draw the line, and you need to know what you're spending on. It's going to help you when you go back or not. Yang ana nunggurai bala tana ultanga doktor. Amen. Benar wale saratu na nomo bosa bantu donu lele besar toko na cukup main na beka wase cukup mai tu toko bakauti uklan ni so talangan na wi lilu ni sok sok ni luter na barong tal cukup erna bakarong talanga mai na recording sa ngol cukup ni na na ker men tarai na sana patekere me dana numero chiko na ngwale ngo baka ngauna nga Ang ana nga mai tigo. ko iyo tiyan sar and all the hidden cost hidden Yo, cost ni ngauna travel accommodation ngay laktal na soli sala wala nga ni soli kaya nga ba ko doon kaya mo isaw ni doon makaw nakila pinatu na may daka ke singa ni Karora nang bulo Australia right now it's at the very peak of it. The cost of living in Australia is very high at the moment. Singa ni kami walang anggo sa toso na tumbu da chunga biamba ke na isaw ni bulay ke. And for you to achieve your target, your goal of coming to Australia, you need to know where to draw the line, where to say, no, I have enough, I don't have enough. Unfortunately, I'm able to do that. Sa sin robiao, sa na to nga, sa rote utong mangok. Ula ko brum na bagi bida sawit, ula ko to may kin, sa ala ko nang giri, may sasangay may ba tumbulo tuika. Gona kau ba salah tagi tu kino kim tu kena siang kito or tu cuci ni kia vida ni total do ni total la ruli ruli ni total CMF All Nation sangai kau basal tawre dan nindu saat ibi ko tu cuci non tu program basal tu abi kabir lotu ir cinda kadaka ramain tambe baten don na common room lotu na bisi tambu don matulutu baitabi don sing tambu don matulutu baitabi don sing tambu don matulutu baitabi satu sa kwasa tu ke manindo la mami misanga me botum bulutu ke ngono go basala bikim do sa roti kim do bina sar tu ngare senga ni do na kena dal na kantu sa tu aro te bina sar tu ngor betan do na senga ni bilo ga kina do na senga ni travel betan my broom it takes you 3 days to travel from Broome to Perth ana drive mandanga e ponto ponto ni nga bu ka sa le na mo ponto nga bu ke viti sa le mo ponto may Perth mo lo Broome that's how traveling cost is in Australia. Nam bimi na ko tu na chunga menda ma understand ta chuma nda kilatu na ren beto sa ike ni o sali tanga mo lebo sudu mo na kabir na bakasa mani da you mo kilatu na hidden cost that will come with it, so might as well just leave them where they are
like virtu too, they have their own programs, set up takan non radamai, and let them stick with it. It'll keep them together. It'll bind them together. And the bukei ra mer na vital no taka na ta va do chigo. Eu tu na virtu na mai bora tanu no lokina. I ke apata bui tu kina na ngunyango na ngunu ya do ni kina. Tu sanga kire au me tapa no wasala, sanga wasala ta virtu reda. Do lang do le vital no wata virtu na kambani. Tu pa madala taka na daba na inaki ni ngunyango na do bina kata. Kere virtu kere tu sule bikim do Indonesia. Apa rombuka se baru ai mundo ngunyango na kina. Tukuna virtu ngona ngona ni ndo ndambe bota kina ni vitala no ataka na dava na performance na madongo na kani roata ni vitala no ataka ndo tu no mol mulu mundo na rendre la duruma the view was that's when we need to sit down and talk about it ken rendre mo se ban wir na mata songo songo dia la kole was settle ban do kila o bambo tani na maro na mutu but it's important that we still stick together but in the case na nangona tu ni na ni suka men kata salon di lo tu na room they have their own room up where they are ortu baru tu isan dur tamat dona rumu role rua but they have their separate toilet and bathroom ni hotel arga mule na kamba ni me as accommodation ele wera na sunga mai na weekend ma sa sunga mai sambai tunga sanga sumu tumbu tunga non room ga inden re chungo ni rondo mendan merwa songo ni bata na barombu ga ma barwai mer mun yang ko vitalor bi usita sanga mer tu ta bertu le kirer tu na kamba ni tu ba madala tan ka sanga imani sulik ni ber ngala mer mun yang gona kera be ngunu waro tanga me kakuani ni afekta na inaki ni non mai as long as they keep it in control me kuani le afekta na non radaka e na madha tara orto sanga le dakabo sanga ma ukla ni rese dakabo tu nga sanga te vatarikina na kena bimbinga no to make sure that we keep them together as a community or the small community as they are where they are. Toh kasarangai hakita nga na kanibitalan no ay vital no bat kay lulu ni dakadaka na inaki ni kanangan rebi mer to sota na kananga kaya takinangon utsinga utsta toh kasarangai nakabali mo mo siya may na ibarite kiarat naka na katulungan ni daru lutangan na kundu se grievances na salame muri ratu. O kila ni rangai dolo mai santa ubra brief tagi chiku mai na daba merba muri na bun merba bitar tarakina ni rostava na nere bunan daldak ra restaver to na HR beka se tarai na sielo na nere la duruma chiku na toll free line mera dong grita to baruta kana diwa merba re tagi na non kundu libu nanga una libu weekend libu wira na non dar sa ngula da bani chiku na senga ni mai wang kang tai talibir merkila na non dudunu wata mata da kai so sa ngula da bakede sa na all they do is out of frustration or sa disengage they left sa ko bari taka chuna mado sa it's very important that you have your a paper trail information the evidence email wanga ta ina email se text message maro itiko nyo sa tabo ndo nandendre ni san rubital no HR ke sa andendre umur la ko tale no ni obital no chiko waro ta volana email send ta email which is go to no chua it's very important le wir na non dar mo sa tabo nandendre e singo tunin do na evidence ni kaya to na pa madala nda pa madala ni raba madala tal no ito sa klasar tu ngali dal company but when you're trying to put things together mo sanga mo bukeira that's where the thing stops ni sanga ditu ni taudoko na do na evidence mero ni bukea no kundur kana wali no lenga but na company ro ni ko toki tagi ko mena kuno chukina ki sanga ni bina kana no mbi wali wai but company ambe ke o da kaba bina tu no da na kakede but out of something else that happened that ko me affect tagi they can take you out from there and take it to another employer provided that your record is good. Porque na delayado é sem no mudar someone else. Ya na kaitigo ni nonda totolo nonda sa dundu nonda sa nanu momento sa chinga sa toki. No sa disengaging sa nanu mucho na bibu kede sa da buka tangaika once you disengage yourself.
Ndo wasete ona kambimbi na no mo tiko o sangana vital no tartara gitu tuna sialo ke sasenga. There's a toll free line there. Ong leda mo volati una number. I'll try and find the numbers and ong kay bitawa na comments Okay. ni temo kay pare taka ni bikemuni the toll free line. Merang girita, rawa rita ka kina nondra. But it's very important ko tuna chuga. I will always stress this. Na pambi bitaka chugo non nondra sanga merang maroro na evidence. Se na kena na kaya tigo. Piuta na email, wa madala tagi ke sabi nga tima mo tu explain na sabi na kaya do send ta na email ko nila wa madala nga ba bitala no nga wachang sa miwochi. You need to make sure that it stays on record. Kendo sabi tala no tuguna wa I'll write to you formally on email so that we make sure that this is on record na kantor bitala nota. Ke sabi tala no bangus no no mulis tala mai do na email. Follow through on what you've discussed verbally to make sure that nakaya chiko. Pero ni bukay ko na sa andona lang kaya na kena na kena mtena na kunri kena sangai me da wulia na lebu na kisi tungo da rongo da kila bandine dina tani kisi dum me rawinta na non kisi pat due to lack of evidence na senga ni ro maro be na non ka senga ni den rekina na kena ba dorne bibu ke se me togi tagi non da da me no ro tikina me ra biu tale na do no da se non ra re-engage tale na do tala bonwa waka wa bari taka chukuna maado sa chukuna ngone leo kwa sanga me padi ngoi menon kun dak me discipline taki but no na daka ba bina no na homework kwa mani ro kina berto na diwa merto to kita kwar to ko chugo tala no tala no dak sanga li bina sar ndo sale dak sar ba bu bali ndo ngana bunwa Totoo ko sala. o na kena bimbi chungone ani nda marro chukuna na kena no nda vital no sando na kun sanga mo rekota ka kede chukuna kaya Sala. Olá, tio. Tinha no notebook, nota ka keda na ka kedeado. Olá, tio. Email, kenda do mo email, o de mo email ta, o de sang tem dua, na no tio to follow through with something in writing to make sure that everything. Inviting. Jangan No, naka wala sala. o share, pero que la tio no nonda. Or sa tio ke rona varo tio no mai ke manera que la. There will be opportunity for them to come, make sure that they Totoo do ko that. sala. Totoo. Chuko na toll free line ya. Chuko talaga na process talaga within the Yeah, company yeah, ke chuko na team leader yeah. Team to leader. refer to that Mm. Ni usamento también gura team leader songa baka samanta I think to talana kana non rapunta ina team leader o kina wa wasiando na nguna na non rajing tagi gura team leader non don meran ding tagi based on the qualification on the knowledge and experience leu gora tu betangan sanga sanga sa team leader sa dumi ke sanga milore na mulmulu ni sanga ni dau bosa communication knowledge is how to negotiate, how to communicate, and all that. So it's very important when going back to pre-departs and arranging a team leader. They need to be have some sort of experience, have some knowledge in negotiation, leadership. Meron kailangan may sa well equipped to become one of the good leader. Meron na marroy kineron na team. Ja tale chunga na mol muni timi le effect gira talaga na la na lim timi. Paten sin rongo ni bibo sa ita ka sara ida na mol mulu chu. Sangka ngalu tunga bel tangan sin tangan kilabi na bibo sa isa na tu. That's one should be very important to na pretty patay na non ding tagur na they should be selected based on merit. Absolutely. So they need to have that communication skills, negotiation skills, and Yeah. work experience, Yan sir. Sabi na nakabalik sa bikem din na semati kumain na kami na ni kuwa tawa pinisara kumbaro galo bin na tao choni tinggali bikem din na semati kumai lebutal nga bikem ni saranga na tiko saranga and be tambana kede ni pump scheme o ni semati kumingo sangor chuka na babi ni binak nakbalib na nom ni wase chukumay na nom ni kilaka kena be kau ni lakduro matiko totoka baka utin labi wasengo iratun na daro ulutang taraba protection visa. Iyo, o kila ni ultanga libungo. Sinanga tala boma dala kina bambala donga no kere ba sala tunga biki muni no ndani tuiki. Ke chiuna no mubana na no mo apply tanga na protection visa lo binakua. But sa na chance na ngonongoka
It's 99.9% of rejection. Ana kuposa sarang to the utamay na immigration or to na defect what again deal the last time we had a meeting in Canberra. If you're thinking of applying for protection visa, there is 99.9% chance of refusal. So there's only 1.1% at the chance to get their visa approved. That's a ratio right now. La weekend na tuike na da usuli chuga na italo ne basa la vira. Apply taka ng protection ga ichigo me soldo na bridging visa na you apply taka na protection visa sa kilasa tunga that's the only visa that you can apply for. Sa o ich saranga ya sa tandolo yung na katu manili style na porke sang ni bondo ni yung na visa. Se katu bundum sana sis. Sa do pa ministerial interventions are reject my that's the end of it. You're hitting a brick wall straight there. Ayan na ka nanumo siya biki munina kami ko biki na biki munina siya matigo mai sa tuike katigo no mo ni ba na no na ren tu siya no no mo tigo sa o tinga no mo visa sa o nga mo no te mo tigo ke mo sa siya velo wit mo sa sanga all of na kana protection visa siya kani wal you only think yourself a big big problem. But na reflecta gigo na reflecta talaga na mo matawale ke si ortura sa sanga tunar tulomay within the family if we have others that are trying to come here. Uno mo mo siya na ulutanga wala kala but ni lewu sa tingutan tunga sa expert tumingo na ur na may nang bagi basa o yan bagi tusa they've come to that term of visa expire sa sanga na tingu mo bito sa na bakasanga vidiyaki. Yung lista leviti siya sa tunga mai mo sa apply na protection. Kau pare taka chiga na protection visa e pai ala langa na bunor niado. O nangoka o piti na nona chance ni indu apply na protection visa ko usungai tuna chunga 99.9% chance of refusal. Ya na kasar tutu na mayor to na dakabat juga na kang orto na immigration orto na Ministry of Foreign Affairs and Trade. But obiti sa singa ningay under military rule anymore. Me qualify kina me esa tana protection visa refugee visa kena ba tuni jina na refugee visa Tuku dengan refugee refugee visa sing dona ibalo la kacuko ibiti iba lu taka cuma Iran sangan taka cuma bici we're just looking at another election right now that means democracy is well and alive in Fiji. We are not in a war zone anymore say run by a military government or dictatorship na protection visa na refugee visa nga ka no mo ba na numero tali kina nandun na kami ko ke ban tiko no ba na tanu senga nyo sa sanga mo salis tala ngai biting ele lowu tala mai ndo tala mai na ba na mbaki pangarata le sona apply bona da bona da ko da chuko Pacific engagement visa se skill migration if you qualified as a skilled worker go back and find go through the right channel but protection visa is not the solution to this. Anjil saranga kaya bikim ni nataro chuko may baleta na protection visa pero kasatun chuko ratu na kene baka baka nga na refugee visa Refugee visa iya bata na matento biti siya ni chuko na category ni refugee kita tuh chuko na kasaranga ko may bit siya na siya chuko na ibalu siya chuko na kandren de tolak duro mo chuko na tabakasam 99.9 your chance to be approved sa lilay sarang 0.1%. So talaga kay rando tukuno baleta nga ni sorara basta $5. It is. You don't go through always libukan sa muro tunga na sa raw na sa chip line back na kini tugu di wabaran. Manda tunga but it doesn't take you anywhere in the long run. Exactly. Shortcut won't help. Might help one day but not every day. Absolutely. But the nakawit ko ni bikim ni nabarang ko may na visa level to na matagali visa. There's so many other options there. Protection visa, I think would say is the easiest ratu. Easiest and the cheapest, but it's the most riskiest. The risk is very high. Very high. But you apply to protection visa.
almost stop you from it is stopping you from apply for any other visa in Australia man. Yung unang salan debo ina na protection visa. Asa o charagi na mulan debo talen don visa tal. Babo ke sa stop tanga o sa lisibit. Dia But na mo sarang. kali tao mia nakasanga sa suling ame biga na 28 days or 30 days mo sa waro taigo mo sa lisibit. That's all. That's why it is. Ele Iya. urang giri tu mai sanga i dolo sabi li urang giri mai message mai. Na daba tala mo daka sale yado wana ministerial intervention sa reject mai. Sa tu sa singa there's no more help unfortunately. The only thing is either you overstay and run for your life or you just go back and tell them I'm going back to Fiji. So mino no mo mo sa Fiji. E ke sana no mo sanro ko war ta tuna ma sa wachi. There's things that you need to do. Eso ora sen ro tungango sa vai vai ses. But they were very smart with what they were doing. They know their limit on where to stay and where to go and who to avoid. Yun saray na napaka tuntu kaya vikim ni nabiwakani na website na website ni tambalan ni immigration ni Australia ni ngolikin lea butu labi matagali visa ni ronio ni plataka rani bakararota kana nominiti ke baka ni binakata militaro tikinaya ni gabi tartarmai sa libutal chunga orto ni immigration lawyers kai dona ko nelo ni law chukui Melbourne Dotala nangonelo ni Kandabu, chukui Jennifer Samuta, chukui i Brisbane. Roba company ni immigration law. Ya sarang na ngoni ni toke meta ngoli kinibira. Na rauni buki keta. Ono gato bale mo na bangkarana non ro contact. Mena kembio na nung page kaya baka ni binakata mo ni Kirby buke, Kirby Yeah. sala na buke ni immigration, you go to the experts. Garona kunchuk ko Mr. Mbolerus or Robert ni Songwer sa they're taking advantage of the situation ratu and there's a big number of Fijians in the community who are collecting money from innocent palm workers That's exactly what's happening. in the promise of giving them the protection visa. All they Wow. give them bridging visa just to make their visa alive. But beyond that, it's not. Bridging visa is they're waiting for the decision. The process is apply tangan protection visa. Kung sana reply mai, lakukan na interview, kesa reviews, sa reviews tagi mai, and then they give you the chance, another 25 days or 28 days, kaya winato mo appeal. When you appeal, it goes into the tribunal, siya matibiloy. Tuloy rongo na mukis. Le review tagi, or to review ta na tribunal. Kesa refuse to tell the tribunal, and then you go into ministerial intervention in the hope that the minister will overturn the decision of the tribunal. But if your case is very weak, there's a less likely, very slim chance of going through. But the minister sa nang overturn tanga kay reida ni chigo na risk if you go back to your country. There's 5 reasons that allow you to become to go through to become eligible for refugee visa, say protection visa. Yung lako ba na website ni immigration o search ta na protection visa, naka eligibility criteria ni protection visa, tu sa tunga ba matatikya. Yun na sar. Lima na reason ko tunga chigo ni Oleh search ta, will give you sana sulia sa ngabi ko na matiniti na dapat moreda. Sulia ko na green lighted to go forward and do it, or you just it's a red zone for you, don't go there. Find it another alternatives. Na lima nga na ulutanga sa harus rin na ko. Do you have a chance or no? Right. Or apply to protection. Yeah. Do your research before you engage someone else. Yes. Do your research, Do your research. Binakbalib sa ratu na numuha siya may na ulutan ko baka ulutan kat sarang ko lele sarang ko raw tar chumay iyo nagaydotan na session niya doa nga protection visa nga kena other options of other visa that are there binakbalib ratu na cielo country relation officer kortu chukono nondor tu leba chunga right itu wasangat chugo me at least 8 me do ba na walwe betana biyo wakini buno kutun chugo stri ne buno lip right now rumo the pede likin wai no no area Sydney and part of Sydney New South Wales what the Northern Territory ko bare ta chugo na ma so chine ken robio wa ke rongo ke on raiva se o bonga buka na ken biyo waki
Ke baka min dua nganon ratu Silo mai Northern Territory, dua o Victoria, dua o Queensland, dua o New South Wales, dua o Queensland, dua o ratu mai Tasmania, e na via pa mamanda ta na itabi ko eh. E levu na pa na no chubi ke ratu na Silo mer tu wali na nandalen ka siang. Ratu sino ratu itabi ratu wali na lenka. Roto no roto rita ngo sa madal to wale na mado sawaj na bibu ke na sala rito bibu ke na visoli boka sala nga weekend esa suta bin sa sta banan rendre and vitar tarberto they will give us information or guide us into the right path on where to go na bata putum so na kanya grievous procedure na process se so na rendre mo so takava na so takaya na ndrakin beka vitalati sengan lebu na sul katakata do baru takamena lomai ko na rin sanga do tareruto na bola ka ortungo ortunga ndra bando na bibuke ke sa do na lenga orto na kenda to sema na kenda sema ola na tamata da ka biruto na diwa biruto na difet se biruto na neck what the minister of labor may viti. That's all I do and coordinate meetings and stuff like that. But for actually making decision what's happening on the ground, they don't have that, unfortunately. Na samson itu weekend na nanu ni norto dava sa tarun do tarbali dina na tarua na dava na ken to yang na sielo o na bana na nuchu na bakasa ma weekend ni orto chu orto wele na ndaleng se orto no orto sa ta bisana na bakasa ta kenda na mai re de kenda dushi ma weekend na ngoni sal community connection vai to kite kenda na onda chu kina dushi ma orto ngona fijin community to sa chu kya ngona kendi liu ndo vitar tar no visiko se liaise with others the agencies or departments. Ja, wala sa kanan to da. Toothless tigers pretty much. They don't have any authority to make decisions on anything. Kaya kami matata chu weekend. Lakini Yes, kung ano nung mendataragi na utang o virtu na wami virtu na matin to may viti. Lakin rato isaw. Orto they are working on a very limited budget. Senga saranga niya nga nakara sa umitukina. Ngor na kina bosa din saranga. Eu no vida ng boss ito daw to don't expect these people to produce if you're paying them peanut. Kaya when to perform better at what they're doing, they what supposed to be doing, you need to provide them with pay them better na no lungo Australia. Or to so mitu nga na bit nga bulundo lumba kanila buniviti, I think, or 70 Australia. I'm not really sure which whether that has gone up or not, but that's just not enough. Serasarani beroti. Apart from the allowances and travel allowances that you have to claim or ask. Ni beran to travel or to request after manda. Kito baro lako may naga sampai suli may fun and then they go. It's not right there in their pool where they just go and then kila sa suli kitsenga. The process they have to go through before they visit anyone. Karuangan nyo the meta chung dono lubunwa. Nandrenre, just the bureaucracy in the system that's already established for them to actually achieve what they're supposed to be doing. Na can access te wala nga na fan ya. The amount of headaches they have to go through. Also naman sa dulo manir to duli na tarlo ma they only working with a very limited budget ko chugina. Can risau senga na lor era sen isuli bir lor. I think they're using their own vehicle and then something like that. Then there are sota kai chigo yang meto sota kana matintu biti ro okila ro ibu kita chuna matintu Australia kai biti na non resomi. Yang me dikibita na san go kaya baro ngotumena matintu. Isa mani biso na matintu do sanga me wa binata gino non ro kede sa wer ngo kapete kisa ena senga ni binaka na bingrab ena senga talan ron ro grab na bingrab ko utu na chuli na bunung ko ndalo kina datu na nada na tuna sielo ile buru lo tumi ko senga sa jambore na matan datu se mer bikilai mer kila nam enta na kay dundungan daw sa wai to kenda sabi ready matan ta sabi kilay to ay kenda li. Kasi nga decline do san sa rabi kan naman da tondola ni menda boso wan kasi nga tumda ni click wa and that's the same thing with the CLO dilele no no to bisi ko no to no no saro to bile utal chukana lenga batin no senga ni lako chigo mera chiko we bulo rombe kasi ka do no side bisi there to work in ike o Victoria man mat state lele indondo vero bunungo yana travel man ai ke sabato ani o ya u lo ke malevani e turne awa ni we lo ke mil duro e pa na u vi mama. No ortu gina nonda.
ke ubela ka taga bango Griffith ro mama tul ne au na travel on the road e sanga nonga buke ke Griffith sanga nonga buke ke Mildura so I have to drive Mildura I Malemani chuna nonga buka but very expensive it will be cheaper to travel no travel ya sar ne obu sio ko ba kina vida tale na bonua ratu kina non tan bernga ya Mildura ya mando Victoria and for them to do that they requires a lot of work ke ba sanga ni support tagi wa bina ka chukurtung o mi bana matintu ni sanga tanani bina ka non ratu be ngra unfortunately era ka wala nga no mo bari ta berta na ultang ko ka doktor. Iya. Ya ratu kemrembal tu na sielo tu unti tekna nirto chukung Australia. Iyo. Okay, so they are Australian residents, eh? Kini ka ruota lang na non reding tag yaw mer reding tag wir sabu ka botu na there has to be some Community. iya ko ni da kina na political I can Ah, Ronnie Wande ta kana sona appointment da tungo da to based on political ties back kena was sim. non bika na ma bulan politik sama seman o da bi bota bi talo no ta tungo na kan boleh tir na non welfare non da Yes. na mai da na they should have at least have some knowledge in counseling se so kawa kini karua me to be able to travel without having problem with traveling then you be flexible and dango but Yeah. they don't like driving that's a big obstacles in this Mm. work And ike even to be part of the pre-departure too, eh? io Kala, mera sota pat kiro to na takataka. Sota may biti, se may sota serne, se io Brisbane, eh, wherever the point of arrival. au abar tatu go kera mo na grupo o shelo no me chugu ni kela mo me kela chugo every Dina sa. that comes in. Ngona ra kele me kina wanga buka, o silo undun mi chigo sarngai kia. Sa tiga bu sarngai Yes. kia na team network connection, Dina community sa. connection. Sa tiga bu bikilai sarngai kia. Mer ngai laku, ngai talai diri mer sabon tono na basi jera bon tonga buka. Arvikile chiko. Sa they already sa know each other. Dina Don sa. perkila. Go sianga na ke tiga mo ke o pedel kin voi mai sarne. Pertu kele tiga mai daw mai Adelaide na buka i ka sianga ni didn't have time to go there. Right. Sono mul wa se tigo ngo se rus ole buke Victoria mengara bike erto ike ara lako tigo mai na lawan mai da ike ara sum mai di Adelaide ara lako da ki na border ike Adelaide o Victoria ren mark se mai mildur mai da ike na sangai ochi tale tu roto lo mula sangai basi ka nyokwa na community connection me tigo busar nga na singa ara so mai kina don me sa tigo na sialo sa tigo wiki ano no biokan kesianga sana lulunga saranga bali nangon nga yado ni kinawa so nangon nga yado ngan sali yado ngan misali tiga bu leta la leng Anjana sa. tin Don sangol mo mitwe no ka le ni mas se berteko po na lang. yo me si berti bu leng sa tiga bu ro kwa Right. e o chin dona bula o chitolo bula o chin dona emba kimngai basi gan it's almost too late to be doing anything from the CLO's perspective Anjana sa. Kung tungko ile ni kata, membiu na kanon to bio, but can I tambah na website. iya ngor Nil. ha That's a very good no sarang suggestion. harta kilacho yo Iya, benak wale bele ni meron ni kile chiko nanda namba, na ken rei tamba, mi kile na ken rei rai. Benak wale tau api ni sero kumbaro, sampai toko mayo ko ya kai na ken retu isau. 75K to 100K AUD, Australia do Australian dollar. Iya. Sampai toko mengo ko na ken itu kutuku na for the vacancy and the job description. Totok. Benak wale besar na nomini biwa si cukup maye, le besar na kada buli tabat e chiku. pinasara Iyo, sa totoo kasarangan na bibarara mataki, pinakabali bu kay na nung sulit na nung mga na, mendor menta bebate ni kuwa, ocho tsingan dorulutang, Fijian yo community. kila ni ultanga lewu tal tongango na lewu na renia apa balakin kambimbi na nonda mai semati kenda na ko sabari tau tina mado sauti na no muni semati ke muni ni sango le mai ni wangara na community ura sati ngorotu betan dani sama ri ba ko kota kan no mutiko wa na ko tele na ngalili but at the same time you need to know where to toe the line and say no na no mo mai siama o kila tu na buno siama kina na bimbi no mo siama tio it's very important that we connect ourselves to the existing Fijian community that are already there. Okay,
ni kimuninga ni maroro to no muni biokani ni wasanga o de tal buno chikor ni na no da mai betenyo kenda sinro nda shule tikenda mai biro tal no kanda kenda na Pacifica. You always live as a community, live communally, live as a very close knit living lifestyle. Ni ngau no actually takina indo to tolo sana no na tiba baltanga. The other thing too is go to natural. We need to know where to toe the line, know your when to say no and to say yes. But le no na Fijian community tala andale du rumeni le utala influence la mai weekend. We wasi sia tala non de tu non da wa na nanu non da la ka non da la mai Australia. Na pila sa makina le nguni ngoni ke da la ortu ngona lo ke na songo ngona daka ngona ko daka. Ko ba usa bari tau chi madana baka sa mani lotu. When it comes to Fijian community, sa la utala me baka sa mani le lotu na ka. The same nga na you need to go to assimilate yourself and make yourself at home in the community, but you need to know what you are here for. But the na you overindulge yourself with the community fun and happenings na uno teranga sa totoo talaga me nguila na isema siya na nakindi na mula ko mai. So baka uso klau tu na bali na so so na buno andaloki na sa tau tele tu na kene bol siya sin ko chike mami kena Fijian community. Ngone ado kine so ni basa la weekend watalmi ana response. Yang muni na numutigo na kami so vir na tungo they went through the same hardship koni la kobo koni mai sotava. Nandre mai duruma no sa mai tigo na leni buno tungo Australia they also went through a fair bit to become an Australian citizen, say permanent resident. So so ni basa la rasulitigo yang mo taura ko wa wasa baritati so taura ne basa e lau mai yang mo kilati whether to take it in or durunga mike buta me la tali sango. But ke sia ngado talan badalai o baka sama tara tu na tua le una telana influence bad influence la tu mai bir na non la mai la from the community o kenda na tuike o na da ngore sauda do lo mai do me da ka na da ngo so binaka you can also pay on cash and so ni basal ba la tali tu go bi vai ngai tali tu bir na non na vosa va kami kamida na unfortunately na kai daki na kai langa kinango Dr. T le bungo anda sule ni basal anda tu na birango me da kabongo ngo na sa le tau kina ni lako lako sa le su taban rende ur kan dago sangke rabu sto bukita la mai ngangar ngere do ira na ke sun rabu tinanda kuna sa bananda ko melako senga sera they don't want to be part of anything with it but the initial steps ko daka ur ser ngarababu they give them that influence ko wabu no no bi sa utah no no rabu tile wa no mai na mai da na nek ko aku tu na chigo sema ki na community saratura Fijian communities mai serene mai malvani bi buno taliso but it is very important that you need to know where to toe the line and know what to take in ke na ka ando me dura mai ke umbi uta ba tarata me dura sana ko me losar ko ni be ko wekina ma rochi meten ngonen don lenga do kina na itu tu na mati sana buno lokina orto na community sa kilana community na lenga nguri seseng sa orto kilana community elders sa orto kilana kasin lotu na kaya to seseng Batuia, nindo na mate moiado, sono uno unfortunately sanga sartu mani vai tal kina na community balatanga ni sanga tanga ni kiletu na community ko balatanga no no connect. So we have to fundraise and do all the other things to go and try and help ni ngone ado kina na lenga. But if you have that connection, have that network build ni ngone ado mai kina and a bukai ko talanga na ngone do kina mulenga, the community will be there to help and support you. But kongasana kambing are very important to know when to toe the line and say no. Ana kauno no mo share weekend na baleta na community Fijian community. Na nakabali besar ratu na biwasay i sambo maudo kona rababi di binaka chumingona ni rabarong chukumai le besar ngana kake memi bulita nakabali Na besar ratu na nomu sulit tu na nomu siya betal ngamen na nomu kilaka babi di binaka berto na nomu do timi wil chikino tau rokumbaro paro ya. kini sa barong chumingo babi di binaka di chiko so bikem ni na nonta turanga wir talangana maramai na nonta dui bibono e Australia undi sulit tu na nomu ni ngauna muni suli baksara babi di binaksar kina bali bukas barangani tabi ni toru bitalan no sultal na ngauna kito talakau binakata mo bibana numikina weira na barong chumai. Binaka sa ba bini binatu na sa mo binaka bini kuwa sa lago tunga na bita tau na kima minatungo kima bisa ngatunga na sala mo ni buke kina. Sanga ni kima bisa umikina we na kena sangai ngamen da mai
rawatan inagin non tamay tiko. Au sabari takati kuna ni rubital no ni kuwa ke Dr. T e tuna ngoni sala mo ni buke kina ni sa staba nan rendre ni kakua ni daurere se loma leilai se loma tanga ni sa ado indonaka wa tau ndei tagi wa ndei tagi tigo me roni so tabigu kina na bibu ke mandre na basala lebu bike mami na tungo so le tal tunga so ni basala yanga mokila o dena kena me tauri wa ngana go bostu ni go Piku sakilati una kaya nganitiko, wata gonna kaya nganitiko. They were told we gonna know ngoma. But we need to know what is very important to us, when to toe the line, when to say no, and no mu la la kon ni. Kambi bi mitti kono no sasanga, no mu la me kena no minaki. Me kemuni na baba ara utiku mai sasanga tiku aku ni oli lai. Na tandola tala ka tumbangoka ya kambi bi no da waku ko. Ke simberi lo mai sanga me sa toro ndo tu na kaman robi tala taba bobale ke sa tiko na sa babu bali tiko na daba na menurut taketi na sasanga ke usa lako na daba mo ngo na kamedaka we kimuni na sa tiko ke ngona binaka me banga ga talkin na sema ni be okani babu bali vital no taki na daba sa ado tiko mai viti wakine ke sona kando do me musugi laibi ke sona kando do me vondo mai wa vondo ka mai ni longo ke sona kando me sa tala laibi mbiu laibi me ba ososo wa lebu daga weekend ko talibi betul sini buke ko no mulo lo betul ngono suta bigina nande o kundu ndo ngana kila na kana bibi na kana mama dale dolo dolo lebu ki mamingo ena tunga sarabi utu ana ndendre mena sulia indona ka mena no natanga se mena buke ko no mulo longo ka lebu ngon kenda sanga bata kenda na no muria na ngon sala marabu na no mudonga u tele tale na bisi bata usar tunga biku na pibuke mai tumba e poi ala la tunga so na pibuke sana do ngana stage sana la belinga tanga se saro tiaungo no muti kambi bi me matata tigo na dabri na kina tamiti wike pinak Sebenarnya balik besar ratu au musiki memi chuka na barong chuka ni na kabina ni kuwa na ni memi baka bidi binak na pinak bikim do baka bubale na nomu me wase chuka na nomu kila kabi ke mami lele besar chuka tu na nomu toka ni tu sema tal chuka minggo ba ngol tal chuka na ba bidi binaka bikim ni na barong chuka mai na nomu ni sul baka sama tiko wer na baka rong tiko mai lebu tiko na taro so na taro korona sing somarango ia o iya klau ratu nagai o chingo ano kay nagai wili kano kay isang mo iya dono binaka so bikim ni tarong tar chunga mena na nona namba ni gabi tar tar ngabi ko na nona page ni Facebook iya nagai tot so tar ngabi kim ni sada email me bia o nagai sema chikim ni beratu dono mere tot pinak sana oke isa salolom sarta tu bale bikim to tot gai bale apa ni utak doro gai ratu bitar tar chuna lo ni tot mala tot iya saba na nah vale bu saba ni binak chuka tu kalau mata chuka mo ni mada mo yer sandono matok manda iya iya naka sudah babi binaka bakal besar be ratu Nawara rombal katamu na nona maybe usi chuku weekend na bungu bilang kuwa na ulutanga ono karo may bitano tuki na matay na pre-departure karuan na lotu katulun na kunru ngun salada memori keni kaba na protection visa lebo salangan na bital no laksungo bleto na protection visa keni ka lima na norto itabi na CLO ya muni na numutsu na CLO signo to itabi merto baka merto wali ke na lengo ni sa tawati ko nirto rendre chumatanga na norto siko abuki ken balbal sa chiko na sala mo muria bena numbono ni dakaka muria matangaya step 1 ngwale bena mu team leader step 2 ro team leader ro ngwale bat ke na num do manindia step 3 sange ongir bena toll free na namba sange step 4 beka sange ni durmiki nerto na selo o bantak chungaya so na kenangon sala mena nung experience ngani takataka na tambani human resource management ni chiko so na internal processes me bamuri sange chiko to na external processes so utilize whatever process you have right now merarau kena karoya document every issue, everything that you're going through. Kita sa tabat telefoni, beko yaki. Kaya kau sana kau rendre o lako ruma, tambaka. Tambaka na itamba, or you take a short video, kaya baka doon baka basta take minute kung baka, siya bosa masakatsu kung baka no mumbosa veiko, tornong telefoni, discreetly,
discreetly record taka. Bala tena ngona rto na le tarmike ni mur sanga tu kono kota menum telefoni tu kono ngona matak ni singa ya o yanda mai lak mo ko mi bos tiketo ngona video katona and vika e mai tu kono viketo. So simple steps like that. Na ve buk sarvali bukan ngona sala kota kina no mukisi mera ki rongo dia nando tale na tamban berto na num dombo lebu. Si berto na diwa kambing besar nga satu kuno maya o ratu na baray tato ka bakawotin na nanta may biyosi chukini kunto tala maramay tarong chukumuka na dindu ini bridging visa vata kena protection visa iyo oron dindu iti ko na bridging visa eto kuni chukumen na mona liba it's a temporary visa temporary visa siya ni visa bakande tak chukungaya may siya mga may keeping you legal in Australia lisemberniado may na bibakandita kimi venator tamban immigration. So it's only there temporarily to keep your status active. Yan protection visa, siya temporary visa. It's a substantive visa. Kung gusto libir nando bangar asylum, si bangar ambula. Mer cikubol nga Australia baleta ke bakar lista albina non rapanua era na laki baka matei certo na baka matei no na matu vale salve ka baya ya na la ko ngabe baka tunto kortu na bara na protection visa nga ni certo na cikumiran se me Ukraine batili tak sa cikameni balu berto no ngonongo because to ibiti sana siya ni active ka na protection visa because there is no need na binding sa walang mengo kimbal to the Australian government stable chiko na nanta tumatin tumibiti but ini borota kong na binding dingi everything is going okay kimbal from now on sa kambing binga just delete protection visa from your mind but sa tukun chika ko ya doon to limbo sa Canberra 99.9% and a decline tech na nominee application so it's not an option. It's not an option. Balat sa lim sar nga na ni Romeo Vitalo bat ki tau tumbuna ano kita boleh mo nang surat tau talanga menalistal men mada minggo mikro no may vital no talanga no buku ni vital no bimbingo membaleta na protection visa iya babi ni binak chukan bali bikem ni totok na nanda may bi wasiti ko ni taka ni oni marotaka oni talitaka bi mo tanga liutal na kau mi bulida na buku ni bisa ni turbanua Australia ndo na matintu binaka suletu na matin katumba be i kenda na Pasifika siang wala nga ubiti dio tal chuko na matintu wili chukino Timor Leste kada babi di binaka chukine ni soli chuko na ngauna banembaki do to na mona balawya kaya soli bikim ni noya banambaki ko sa soli chuko sando na taman bibu kelipo sana libu sar na sende sana kumuni rawa na ngonong ngoli kini biti sana liado na kau ni tatanda takai iya bikim ni nati kumibiti libu tal ngartal chuko may rasa kulur chuko may biyaw tok tati sa oda na wawa tu na tam sa bola itu and National Employment Center bikim ni sa bola itu bosa tiko wawa tiko awakati ko naman sa oti kaya makao sa bola itu kan natang mena neck may suba may biti ngonong ko tete ko tete ko ng dalo tete ko ng tapioca tete ko ng angona nangon sa kalit menada mo may berto na neck salak saranga leta mo ng dalo voltak tapioca dabo voltaki angona gengol chukai Australia sa sini chukai tang total na wakasamaya darani may nanumuawa tiko baka nga takati ko na numungaw mo baka nga taka na numunggel ke chikon na gel mena koro te bak sar nga kaya ngunungo ya nga so nga na baka salilay nga baka nga nila kachikon na titimi nga sa unraw hindi ni kito chukoy malangi ya kito marotakan ni chikon na gelen tarin da titikin da baka nga taka na nunda yaw lolo mo tiktu me birna na tangkase da pa bidi kina birna na kandera tu mena koro era ngarabo chukumai na benua da pa bidi kina birna bikeda na tui balangi sa na ngole mai sa mai takada kaya bichuk telanga bikeda na elo minta kaku ninda ngule da birna menda dona no mira da masula kira na ngona da ngole kini biti ana bolto kan sono non lolo mer na marotak sarba kalibu na biwa kanya ratik me benua sa ko ngaya
Ah, Dina todo ko oni lembra tambua. Iyo, it's a good country. Ah, Kambimbinga mena muriana kana lawa. Baka nga nabi matin tuda mga jati ko kina. Bike tongo Amerika ngo se songo tungo na green card. Ina buku ni bika ketola ko duru mutik ngo be na turang liuli ngo. Bile na bibi sawe ato nini tutuko bol minisulandi. Dindi talangan lawa na nguna ya. May nanguna kitot ya to kini ni silandi kitorongot sarna kena soli baka raw na visa nanguna ya um eh ndo na maramani nanronga Mistress Law Losana ko ang talong tak chubi kito na ngoli Palmerston North reda nga ko Department of Immigration na sign ni lomani tao ni may Palmerston North dur sarilon dur nga ilom ni volleyball bola ni immigration leitar wasa liberto sarto tun saranga may ngona tuni taka kasar ko ungas ni bul may biti ngona nung qualification gongo sa pamadal sa sol sarabi ko na form plata kasaro ko na norto visa ba ko bitamani sol sar norto visa reda do talakanda buli dea weekend na biokan kambimbin na non tanto ngole saranga na kena val ni bolo bola ngono ko satu mo na liba na ngone anu ko maramani nan rongango o ko time besar tunga bang din mati na lom li taun me pamstanot dura ni bolo bola kartu sul baka salwa ando telanga na kanto ni buli kin weekend da kakuni rere na taro ke baka sona ka rongo tembe ka batin tanoa se sombe kana ka lomo rotaka laku mena mona libu-libut vas sagarakin na kini tuk-tuk se ngole sarangai buna lako sarangan kena boleh lebih city lele buket Malevani Cerne Tasmania Brisbane beno kena ngor tu kena kena boleh ni immigration ke bakasona kau lomo tar taka lako sarangan litaro veira na kena dawe ele bordo sulia ra solitaro sulia sartungan nandel ni albina singa ni som Erna sule saranga bi ngona kama ta kava ngona na form mo bo lewena ia ngono sana bale wena kena form sana ke chukumpe kena kena sam ia no soli bakasama se soli consultation so ngono sa lo soli wal ngam batia na nonra rak na nonra rak mer soli bakasama Sabelum tal ko madala au sana ko madani bikin muni nak balik sara no muni sema man ko saruna kalau ko matakalilay bigir total nga may bit sambong ilemu wikim total nga mo Australia au sana tatou chukan wikim ni kaya bukan nga indo talena nito bulan yer na siya man mata ketumai au naga imbitelen kaya na tuku matelela wikim ni nabi taro chukumai tarmai kaku ni mantua inbox mai kaya baka chuk sana kau ni bina kata mo ni kila au naga tobole mo naga simati kem ni bertol nabi tambaneso ber naga so menanom ni taro se on siya machikim ni talanga ve tau api ni sa rokombaru siya machikim ni gobernantu tau tau chuan itu ingali talanga kini ve nong kuturanga kai ratu na bara rambana kadau Vinak balik Sara Merani Tindama. You most welcome. Thank you very much. Iya. Ana katuni tunuma Arieta Mate nakabalik Sara nasyamba tigumay mek malo. Bill Pron, Santin Desar nga garin komunitari, Fio Dovono, pinakabalim sara na nung ni siya mati kumay kabito man ti kumay bat kayaw. Aw sama ko mo ni kalaw nga titiko, ni mata. Nakalenduan, ni mo de Bruce, mo de Tracy, mo de Emily.